Assalamu alaikum, жалпы musulman bir tuğanlar, жана кыргызстандыктар. Бүгүн 2020 жыл 24 февраль. Өзгөн шаарындагы Красный Маяк мол базарына келдик азыр. Эшикте күн, үркө, шамал, чалабыла жамгыр жаап атат, себелеп. Биз азыр сиздерге малдын бааларын билип берүүгө аракет кылабыз. Мол базардын ылдый жагынан кирип кетип атабыз. Анда эмесе баштадык. Мына койдон баштайлы. Жака, мына койду канча деп атасыз? Акчасын канча деп атасыз? 10,5 болот. Кысырбы же боозбу? Бооз кой экен, баасы 10,5 миң сом дейт. Мыналчы токтубу? Сатылды. Канчага сатылды ушу? 7,700. Бул боозбу кысырбы? Кысыр экен, сатылыптыр 7,700гө. Наркысы бооз экен 10,5 миң сом. Рахмат. Азыр биз кой базар жагынан кирип кетип атабыз. Базар башталып атат, кызып атат. Бозулуу койдун баасы канча экен? 8,400 алдым ака. Канча тишкен? 600. 6 тиш кой экен, 8,400гө алыныптыр. Алып чыгып атасызбы? Алып чыгып атат, алып жатат. Диреткеби? Өзүмө кош таптым. Салам жолдоп коюңуз. Ен чыгыласызбы? Ооба, ен чыгылам. Ой, базар жактан баштады. Биздин каналга жазылып элек болсоңуздар, подписаны басып, колдоп коюңуздар биздин каналды, Универсал канал. Мына жерде бир теке соода болуп атат, мунун баасын билеличи. Акчасы канча экен? Акчасы 16 деп. 16 деп атасыздарбы? 16 миң сом деп атып бир теке улакка. Канчага баа болуп атат? Ба эң болот. Оо. Он 16 миң сом деп атышыптыр текени. Канча алдыңыздар? Баа болду. Sizdikimi? Echkin ulagı meni qancha деп атасыздар? 7 ming so'm деп atib bir echkini. Egiz ulagı var ekan ha? Hoş. Egiz ulagı menen echki. Boğası 7 ming so'm. Dukan ulaqtardın boğası qancha? 4 ming so'mdan deydi ulaqtar. Urg'aç ulaqtar. Bo'ldi. Men daha o'sha jetdim. Echki bozor, echkilar yaxshi kirili ekan, hozir em olib kirib ketayotchat bozorning o'zidan. Hozir echkilarni daha bir sira tartib o'tib sizlarga tanishtirib ketamiz. Hozir to'liq kelishsin. Bu joq qo'y bozor. Qo'ylar da yaxshi kirili ekan hozir. Kun burko'ga ja'mur ja'vatganda baylanishdi, ellar kechroq kelib o'tashaydi. Bozor to'ldi ekan, hozir sizlarga bozordan qo'ylardan, buqalardan, sanoylardan bardıq türün tartib beremiz. Kechroq chiqarib beramiz. Kommentariyga so'rovingizlar bo'lsa, yozib qo'ysangizlar bo'ladi. Bozlu qo'ylar qancha ekan? 9'dan da. 9 mingdan qancha tish qo'ylar bular?
16 tiş, burası 4 tiş. 6 tiş yok şöyle. Bu 4 tiş, 16. Bu 4 tiş ekan, 6 tiş. 9000 so'mdan deydi. Bu kaça katı ölçü? 925. Qozuluq oylar qancha ekan qozuluq oylar? Qanchadan? 7000 so'mdan. Deb atab qozuluq oylarda. Bu qaça qanday olib jirib o'tib ketasiz? Özgöndün buqa bozori. Ava buqani qancha deb atasiz? 60 ming so'm deb atib, 2 jashar buqa. 2 jashar buqaning bahosi 60 ming so'm. Taraza gelip kalıp biraz tarazada atarlarını salmaklarını gösterip veriyor sizlerge. Alanın basını aytыңызчы. 75 ming so'm. Allah buqaning bası. Jashi 2 jashar ha? 2 jashar buqa, bası 75 ming so'm. Buqani qancha deyapsan? Qancha? Buqa satılmaydı deydi, bozorga bekar olib tushdi. Bekar beramiz deydi. Bu jakta sağan uylardı görsеңizdер болады, bu jaktan. Sağan uylar, boz uylar. Uydun basını aytып koyasызбы? 120 ming so'm deydi navluydu. Qanchani tuğan ekan bu? 400 torpog'i. Bası 120 ming so'm. Torpoq erkek ekan ha? Urg'ochi torpoq. Jelindiri jayında ekan. Qancha süt beradi? Bir günlük sütü mü? Bir günlük sütü 18 litre süt beradi ekan. Uydun basını aytып koyasızбы? 90 ming so'm da to'yda. Qanchani tuğanı bu? Bilmiyorum, tamam. Üstü tuğan olsun, az dege sayıp gitti. 3 tuğan uyda, torpoq erkek ekan, urg'ochi ekan. Torpoq urg'ochi torpoq. Sizler qancha deyapsizlar? 70 ming. 70 ming uydun bahası. Bu qanchani tuğan ekan? 2 ming. Yekini tuğan uy ekan, bahası 70 ming so'm. Torpoq urg'ochi erkek mi? Urg'ochi torpoq.
Qancha litr süt berет саганда? 6-7 litr berет. Bir gündügü. Bir günde 6-7 litr süt berет deyt. Биздин каналга жазылып коюңуздар. Жылкы базарында тартып чыгарып беребиз азыр. Кудай кааласа, малдын бардык түрлөрүн тартып бергенге аракет кылабыз. Биздин каналга подписаться басып, колдоп коюңуздар.